Ćao. Danas ću da pričamo malo o Kodiju 18 i jednom ovom buildu koji je urađen za Kodi 18. Pa, najbolje da krenem. Znači, sada ću vam pokažem i kako da instalirate, znači da skinete i da instalirate Kodi 18. Znači, ukucate ovdje gore u pretraživaču, znači kodi.tv /download i onda otvorit će vam se ovaj prozor. Idete ovdje znači, na Windows ili već ako hoćete Android ili neka drugu operativni sistem, znači meni treba Windows, kliknete i sad znači samo ovdje na installer 32-bitni, znači možete i 44-bitni, ali u principu je sve jedno. I sad vidite on ovdje počeo da se skida, ja sam već preuzeo jedan, ali stvarno brzo ide, tako da sačekat ćemo i da skine ovo ide. To je to. Sad znači kad se skinuo, možete odavde, a možete i to je kod mene u download, na C disku, znači user download. Evo ga ovdje. Sad samo da ga nađemo, gdje je. Ajde. Nema ga. Dok se malo znači može i odavde možda pokrenete. Najvjerojatnije gore, nego ne mogu da ga nađem. Znači sad ovdje yes, kad se ovo sad možda zatvorimo. Evo ga ovdje, katastrofa. Znači može i odavde da se pokrene iz ovoga. I sad znači samo next, prihvatimo, next i install. I sad kad se instalira, znači čekiram ovo run i finish ovdje i on će sada pokrene Kodi, znači pričamo Kodi 18. I evo ga, znači sad polako prvi put se pokreće, znači verzija 18.0. I to je to, znači ono iste kao i 17 u principu, ali ovo. I sad znači ovdje idemo na settings, znači file manager, ovo to je ovdje gore, add tu 2 puta i znači ukucamo znači ovdje http srbija_kodi.000 webhost app.com. Ovdje sam dodao još jednu tačku. I to je lako. I sad, znači, ok, ovdje to je lako, može da promenite, a i ne morate. Ok, i sad idemo nazad, znači to je desnim klikom, još jedan put nazad, idemo ovdje add, na ovaj paketić ovdje, install from zip file, settings,
ovdje čekiramo da ne bude čekirano, ovdje yes, nazad, ponovo install from zip file i sad evo ga ovdje, to je lako i plugin program, to je lako, zip. I sad, znači, desnim klikom 2 puta, znači da se vratimo na početnu stranicu. Evo ga, on se instalira se. Znači, add-on, kliknemo na to je lako wizard. Znači, identično kao i ovaj principu sve, samo znači sad šta imamo ovdje? Znači, gledajte, znači, ovo su u principu ova tri zadnje. Znači, ovo je kodi, znači, Jovana build sa nekim, znači, za 171, 175, 174. Znači, to je nešto najosnovnije. Znači, ovo je taj isti build, znači, ali za kodi 17. Ovo je, znači, kodi 18, isto, i ovo je, znači, verzija na engleskom je verzija. Znači, sad mi ćemo da idemo, znači, pošto je 18-ica, znači, možda izaberete ili kodi 18, na verzija za srpski ili za englesku verziju. Znači, izabrat ćemo ovdje za srpsku i sad kreće download. Evo, još malo privodi kraju instalacija. Još neki par sekundi. Sad, znači, ovdje treba OK. Yes, close. I, znači, pošto nemamo sad trenutno prečicu, mora da izbacimo prečicu na ekran. Znači, to je na C disku. I sad, znači, ovdje, ako ste instalirali 32-bitno, onda mora da uđete ovdje u program Files x86. Ako ste instalirali 64-bitnu, onda, znači, ovdje je samo u program Files. Znači, meni ovdje idemo kodi i evo je prečica, znači tu desni klik i send to desktop. I, znači, evo je ovdje. Znači, pokrenemo je. I evo ga. Znači, šta imamo ovdje? Znači, serije ima, znači, Live TV Srbija, Mobdina, Triangulum, StarTech, Omiljeno, Vreme, znači, Napajanje i Sistem. Samo još malo da se čekamo da odradi. I sad, znači, šta imamo ovdje? Znači, da krenemo prvo sa serijama. Znači, imate ovdje serije, znači, sa Commodore najpopularnije, a gore Exodus su nove serije. I dole, znači, u podmeniju je za Exodus. Ovdje imamo, znači, Live TV Srbija. Znači, ko je gledao moje klipove, znači, u principu, ovo su isto neke prečice, stvarno dobar add-on za gledanje televizije uživo sa naših prostora. Ovo je, znači, Mobdina, znači, isto je samo, znači, kao i za Live TV Srbije, samo što je na svetskom nivou, znači, za svetski kanale, znači, vidite, ovdje su neke prečice, a gore su, znači, za kanali, znači,
ima ih brdo, lom. Ovde je Triangulum, znači, vidite, znači ovo je za filmove, donji a gornji je za TV, za serije. Znači, stvarno isto mnogo moćan addon, dobar je, radi naročito za Android, vidio sam, znači on je u principu namenjen za Android i toliko. Znači ovde ima, znači StarTech, znači ovde imamo, znači filmovi, serije, dokumentarno u televiziji uživo, isto, znači ovo je za dečiji, ovo je, znači, animirani muzički kanali, radio, koncerti uživo, YouTube, sport, svašta. Znači, stvarno je isto mnogo dobar addon. Ovde je, znači, omiljeno sa mojim YouTube kanalima, ovaj moj addon što je, vidite, znači, to je otprilike, znači, da se uđe u YouTube kanale. Ovde je, znači, vreme podešeno na Kragujevcu, napajanje, znači, klasika, umanji, izađi, stanje spavanja, hibernacija, ponovo pokreni, isključi sistem. I ovde ima sistem, znači, klasičan menadžer datoteka, podešavanje maske, napajanje, podaci o sistemu i brisanje keša i paketa. Znači, to je da brišete keš. Znači, kako to radi? Znači, kliknete na tu i sad će imati dosta zato što je sad instalirano. Znači, to povremeno jedan put radite. Evo vidite, keš ima neki 29,41 kilobit, jer ništa nismo ni otvarali, ni gledali. Ovo je, znači, za neke njegove, znači, ovo možete da brišete povremeno, ali i ne morate toliko. Evo, ovo je, znači, ovo obavez, znači, to je ovo što smo skinuli s interneta, znači, to vam ne treba. I, znači, kako to kliknete na to, znači, očisti, u redu. Evo ga, znači, sad na sledeće, da, u redu. I, znači, na ovaj treći, i u redu. Znači, sad je sve očišćeno. Ovo dole, verujte mi, znači, ne bi vam preporučio da radite ništa, jer, i ako radite, radite na svoju odgovornost. To je otprilike što se tiče ovog keša. Znači, napominjem, verzija za engleskom, znači, nema, znači, sve je na engleskom i nema Live TV Srbija, ovaj addon nema, znači ne postoji verzija na engleskom, a za Kodi 17, znači isto, identično je kao i ova. Otprilike, nije, za Kodi 17 nema, ja mislim, ovaj StarTech, mislim da njega nema. Znači, pa otprilike to je to, rekao, ajde da krenete malo, znači da počnemo polako da se prebacujemo i na Kodi 18, jer očekujem da će oni uskoro da izbaci i zvaničnu verziju, a da će ovaj Kodi 17 da ugase, kao što se desilo i sa Kodi 16, stvarno je, znači on je isto radio super, mada i 17 je vrhunska i tako. Pa otprilike to je to. Ako vam se sviđa ovaj klip, lajkujte, pretplatite se na moj kanal i otprilike to je to. Ćao!